بینەرن هێژا ڕۆژ باش هێویدارم هون هەمەی لە خۆشی و شادیە دابن من خواست vê serê sibê bi Kurtasî werin pêşiyawa em li ser rewşa Herêmê Kurdistanê bi taybetî jî rawestin yanî lêketinê şer û encamên şer dewarê siyaseta rojane de an jî hêrişên rojane de bandorekî zêde li ser Herêmê Kurdistanê kiriye û roj bi roj hêriş zêdetir dibin. Tenê îşev bawer kem zêdetirî 15 êrişan li ser tenê Hewlêrê hatine kirin, li Silêmaniyê jî dengê balafran heye, çi şê dibe em nizanin. Lê gelek heval pirsyar dikin yanî sedem çi ye ku Hewlêr û Qasî dibe armanc û gelek kes li sosyal medyayê de dinivîsin dibêjin Emerîka û İsraîl li Îranê dixin, Îran jî li Kurdan dixê. من خواست لە دەرvêya هەست و عاتیفەیاندا لەسەر vêyekê bi Kurtasî biaxivim bêguman ev şer an jî ev êriş tenê li ser Hewlêrê û li ser Herêma Kurdistanê nîne. Li ser hemû rojhilata navîn e li ciyekî de ku du Emerîkayî hebin Êran hêrîş dike. Êran berê jî gotibû tenê çekek destê min daye heger ku êriş bê ser min ez dê li ku hêzekî Emerîkî hebe li ku berjewendiyekî Emerîkayê hebe ez ê wê derê bikim armanc. Destpêkê xwe de ji xwe Îran li Herêma Kurdistanê ji xênî baregeyan Emerîkî tiştek nekir amanc lê piştre niha Îran mirov lê dinêre yanî xuya nake ku Îran bi xwe bi vî karî dike ehtimalekî zêde ye alîgirên Îranê li Iraqê dikin. Alîgirê Îranê li Iraqê kîne? Alîgirên Îranê li Iraqê hêzên bêserûber in ji bo ku niha heşdî şeعبî jî bi temametî li wana xwedî dernakeve fesaîl û grûpên pir pir cuda ne û di nava wa grûpane de destê her kesî heye ne tenê destê Îranê heye destê her kesî heye her kesekî ku li Kirkûkê hinekî şareza be li Mosulê şareza bî şarezayekî wî di nava heşdî şeعبî û van grûpane de hebin dizane ku di nava heşdî şeعبî de jî grûpên cuda hene heta grûpê Kurdî hene di nava Kurdên Şîa hene Kurdên Kakeyî hene Êzîdî hene û Tirkmen hene hinek Erebên Sunnî jî hene di nava hêzên heşdî şeعبî de. Heşdî loma jî gelek carna ji grûpekî heşdî şeعبî re dibêjin heşdî Tirkmenî heşdî Sunnî heşdî Êzîdî vana hemiyan hene yanî vana hemû li merkezekî ve nayên îdarekirin bi taybetî jî li rewşekî wek îro de. Li rewşekî wek îro de ne tenê heşdî şeعبî û grûpên nêzî Îranê li nava artêşa pazdaran de her grûpek bûye cemaetekî awtonom bi serê xwe biryar dide hêrîş bike kî hêrîş neke kî çi çek destê wan dabin diteqînin û dawêjin. Argumentên vî çine ku Îran nîne yanî Îran heger ku bixwaze hêrîş bike hêrişên wî pir dijwar in û hêrişên wî bi armancin armancê xwe dipêkîne. Her kes dizane Îran niha sîstema GPS ya rojavayî ku îndûstriyekî rojavayî bekar nayîne sîstemekî em bêjin GPS-a Çînî bekardînî ku navekî wî cudatir heye. Loma jî tu lê dinêrî li ku bixwaze
بە ئارمانجی خۆ دپێکینی و زەرەر و زیانانژی تدا هێرشێ سەر پێشمەرگیان هاتکردن لە سپیلک ئەو ئیرانی بوون ئەو موشک ڕاستە و ڕاست لە ئیرانی هاتبوون موشکێن بالستیکی بوون لۆماژی کەتە ناو ئۆدێیاوان کەتە ناو خانیاوان بەجارێکی دایدی وێران کرد 6 پێشمەرگە شەهید بوون سیژی بریندار بوون لێنەها ئێرشێن سەر سلێمانیە و بە تایبەتی هەولێرێ تێنکردن ئەv لە کەرکووکێ و دەردۆرێ مووسڵێ ئەv هێرش تێنکردن درۆنێن پڕ بچووکن و سیستەماوانی GPS پڕپڕ خراپە لۆماژی gelek carna pêşmerge bi doşkeyekî dikarin wane bixin xwarê armancî xwe napêkînin ev nîşan dide ku ev êriş piranî ji aliyê kesên ku xwe grûpên ku xwe alîgirê Îranê dibînin ji aliyê wan tên encam dayîn û neşerta ev bi kordîneya Îranê be نەشەرتە بە تەنسیقەکی ئیرانیان ڕابێ نەشەرتە سەدی سەد ئەو بریار ji تەهرانê werin gelo îran vî tiştî nake îran vî tiştî dike bêguma îran vî tiştî dike û gava ku bikê jî beaşkira dike êrişa ser spîlik ku 6 pêşmerge têda şehîd bûn îran negot em nînin got emin lê ev li ser bingeha agahiyekî xelet hatiye dayîn ev gotinê min nîne gotinê nêçîrvan barzanî ne lê êrişa ser mala nêçîrvan barzanî û wane nizanim yanî armanc têda çi ye ku îran bixwe li Tehranê biryarekî wisa bide îran çima vakaranê dike wek me got destpêkê de îran di destpêkê xwe de biryar dabû heger ku şerek çê bibe dê Emerîka li Rojhilata Navîn derxê dê Emerîka li Rojhilata Navîn derxê û niha jî ne tenê Emerîkî kompanyayên Emerîkî li Kuwêtê li Dubeyî li Îmarat yanî Îmarata Erebî li Siûdiyayê li Behrênê Google Tesla hemû kompanyayên elektronî ya nêzî Emerîkana heta heger ku sedî sed jî Emerîkî nebin sedî 10 Emerîkî bin tenê bes ji bo ku îran lê bixe ji bo ku îran dibêje ji xênî wê çekekî dinê destê min danîne çekê ku destê min daye ez tenê zerer bidem kompanyayên Emerîkayî yek Emerîkiyan bi wî rengî li Rojhilata Navîn derxem du û welat û aliyên ku hevpeymanên Emerîkane carekî din peşîman bibin carekî dinê îtîfaq bi Emerîkiyan re bi İsraîlyan re nekin ez wî çima dibêjim ji bo wê dibêjim ew êriş ne tenê li ser Kurdanin wek hinek kes dibêjin bi taybetî jî ew Kurdên me Bakurê Kurdistanê an jî yani yek û zêde devî warî de agahiya wan nîne şarezayekî wan nîne û berê de çi çêbûye vî yekî nizanin loma jî ev dikin ev îran naxwaze Herêma Kurdistanê ceza bike bêguman dixwaze alîgirên Îranê li Iraqê naxwazin Herêma Kurdistanê ceza bikin bêguman dixwazin çima dixwazin ka em li ser vê yekê hinekî bi kurtasî biaxivin hevalên hêja her kes dizane hikûmeta Saddam heger ku îran alîkariya Emerîkayê nekiribe hikûmeta Saddam nedihat rûxandin gava ku Emerîkiyan biryar da Emerîkî ji vê yekê mûmîn bûn famkiribûn ku îran jî dixwaze întiqama xwe toleya xwe ya şerê 8 salan li Saddam bistîne û Saddam bikuje an jî ji holê rabike û rejêma wî rabibe îraniyan çima ev yek dixwastin yek ji bo ku dizanîn ku li Iraqê nüfusa herî zêde nüfusa şîeye nêzî li sedî 65 yek ya duwemîn Emerîkiyan îraniyan wek min got dixwastin tola xwe helînin dê
يعني شەڕی عێراق و شەڕی ئیرانێ یا 8 ساڵان 1970 نەتەنێ شەڕی دوو دەوڵەتان بوو لە هەمان دەمێدا شەڕێکی مەزهەبیژی بوو ینی شەڕێکی عەرەب و ئیرانیان شەڕێکی سوننە و شیعەیانژی بوو لۆما ئیدی ئەف تۆڵ هەڵدانە مەزهەبی لە زهنیەتە ئیرانیاندا هەبوو لۆماژی ئیرۆکە کو سەدام نەمایە کو قەدافی نەمایە کو بەشار ئەسەد نەمایە ئیدی سڕەیە ئیرانێ بەخۆ هاتیە یعنی سیاسەتە دژمنێ من دۆستە لە هەر جەیەکی سیاسەتێکی باش نینە و لە هەر جەیەکی ئەنجامێکی باش بەخۆ ناینەهۆڵێ ئاv یەک یا دووەمین گاڤک و عێراق ڕژێما سەدام کەت وێ دەمێ کورد ڕۆڵێکی وانی پڕپڕ مەزن هەبوو شیعە عەرەبێن شیعە لە سیاسەتێدا بێ ئەزمون و بێ تەجروبە بوون و gelek grûpên wan li dijî Emerîkiyan şer dikirin mîna artêşa Bedir Sunnî ji xwe li siyasetê hatibûn derxistin û xezirî bûn yaxî bûn li hemberî Emerîkiyan ew jî şer dikirin Al-Qaîde kete nava Iraqê û Îran jî li pişt ve li Iraqê dixist yanî li Emerîkiyan dixist biborîn loma jî Kurd hejmûnê wan hêzê wan qudretê wan gelekî zêde bû lê Kurd çi kirin çend xeletî kirin yek li şûna Bexdayê îdî Kurdistan kirin merkezê xwe ya duwemîn piştî ku li Iraqê de pir tevlîhevî çêbû tevlîheviyekî pir mezin çêbû ew tevlîhevî jî ew bû wek me got ji aliyekî Sunnî ji aliyekî şîa li hemberî Emerîkiyan şer dikirin netenê Al-Qaîdeya Sunnî şer dikir netenê Al-Zerqawî şer dikir di heman demê de artêşa an jî milîsên Bedir heta ew Muqteda Sedr ku niha dostê kendavê ye ew jî ew destpêkê li hemberî Emerîkiyan şer kir loma Emerîkî mecbûrman lêyekî geriyan ku bikaribe hem şîeyan hem Sunniyan kontrol bike ew kî bû ew jî Nûrî Malîkî bû Nûrî Malîkî bi wê rengî bi okeya Emerîkiyan û Nûrî Malîkî hem nêzî Îranê bû lê di heman demê de kesekî pêwîst jî bû ji bo Emerîkiyan bi wê rengî Nûrî Malîkî anî serdesthilatdariyê û Nûrî Malîkî bû di destpêkê de milîsên şîعî tembê kirin heta ew qetl û em kirin li Bexdayê şerrekî mezin li hemberî wan encam da Bexdayê Necef Besrayê hemû ji destê wan paqij kir û ew bêdeng kirin lê piştre êdî şerrekî nîv mezhebî nîv etnîkî û şerrekî sar di navbera Barzanî û Nûrî Malîkî derket û ew şer jî ji bo wê bû yanî li ser hinek hîsaban bû yek ji wan jî petrol bû ya duwemîn rola Tirkiyeyê têde gelekî zêde bû ji bo ku Tirkiye nedixwast rejêmekî şîa li Iraqê de dewletekî em bêjin merkezî ava bike an jî dewlet ava bibe di heman demê de İsraîl jî ew yek nedixwast ku Iraq xwe komî serhev bike bibe sazî nedixwastin loma jî nakokî di navbera Malîkî û Barzanî derketin û Malîkî Barzanî 2010 cara yekemîn êdî çû li Dubey li Îmarata îro bi hemû kompanyayên rojavayî re hevdîtînek çêkir heta çû Siûdiyayê jî û Melik Selman Şah Selman heta destê wî girt fotoğrafekî wî heye destê Barzanî digire gava ku diçin salona wî û bi hemû kompanyayên Emerîkî û Fransî û Brîtanî re hevdîtinek kir û protokol îmza kirin ji bo ku petrola Herêma Kurdistanê êdî bêfirotin piştî wê êdî Çîn û Rûsî hatin meydanê
چین و رووسی هاتن مەدانێ vێژارێوانە بە بەغدایێڕە پرۆتۆکۆل چێکرد ji بۆی پترۆڵێ پترۆلە عراق پترۆلە بن دەسەڵاتداریە بەغدایێ یعنی حکوومەتە مرکزی ji بەسرایە بگرێ حتا دگەێژە کەرکووکی گەلێکی زێدەتر بوو گەلێکی بەقیمەتتر بوو حتا پترۆلی هەرێک گیان کالیتایی باش بوو کالیتایی باش بوو لۆ باشی ئیدی یەک پڕپڕ مەزن بوو و گەشت ئاستێکی لە شووناک و کورد لە بەغدای جێخۆ قایم بکەن سازیە چێ بکەن و دەناوێ سازیەدا خوا بجێ بکەن چکردن سیاسەتێکی هەر تشتێک کورداندن هەر تشتێک کورداندن و بە ئاوایەکی خواستی ئاژی نەخواستی بە ئاوایەکی زانستی ئاژی نەزانستی کارێ من پێنینە لێ جەبهەیەک دەناوبەرە کوردان و شیعیان چێ و پڕان دەوێت دەمێداژی مەسەرەن پڕ کوردێن باکوور کوردێن ڕۆژ هەڵات کو لە باشوور بوون بە تایبەتیژی ژالیە پەدەکێ مەخابن لە میدیایدا لە سوسیال میدیایدا پڕ دەهاتن بەکارانین خیتابەکی ئانتی شیعە و وەقاسی پێشکەت کو شەڕێ سەفمدا بەڵکی شەڕێکی وسە مەزهەبی نەبووە دوو دەمەکیدا ئاڤ یەک کارێکی خەلە کارێکی نەڕاست بوو یا دووەمین کارێکی نەسیاسی بوو نەعاقلانی بوو ji بۆی و شیعی هەم جیرانی قەت جیرانی کوردانژی نەبوونە و هەمژی قەت شەڕ بە کوردان ڕ نەکردن سنی شەڕ بە کوردان ڕاکردە قەتل عامکردە ئەنفال دەمەکیدا ئاوا بوویەک و حکوومەتێکی سنی هەبووە حەلەبچە دەمەکیدا هەبوویەک و حکوومەتە سنی هەبووە پێوی ڕەنگی بوو لێ بە حکوومەتێکی شیعیرا بە گروپێکی شیعیرا شەڕێک دەناوبەرە کورداندا نەبووی لێ ئەو یەک پێشکەت و ببوو عادەت حتا لە جیەکیدا گاوا کوتە دژمنایەتیە شیعان نەکردبایە تەدیکردن جاش تەدیکردن قوڕوجی دەگوتن توژی لە جەبهەیە مقاوەمەدای گروپا مقاوەمە یعنی گروپا بەرخودانە شیعی ئانجی گروپا هیلالێ شیعی توژی دەناوانەدای ئیدی حەقارەت لە تەدیکردن گەلێک تشتێن بەوی ڕەنگی چێبوون و ئەو یەک بەردەوام هەم ئیران ناڕەحەت دکرد ناڕازی دکرد هەمژی گروپێ نێزی ئیرانی ناڕەحەت دکرد و ناڕازی دکرد و هەمژی کارێکی چ دەبێژن وەکی دەبێژن گەرەکسز بوو لازم نەبوو ئیرۆکە تو لێت نەڕی سەدەمێک و یەک ژە سەدەمێنک و ji aliyêvan grupane êrişên cuda cuda tên ser hewlêrê bi taybetî ew yek ew e ya dinê meseleyekî dinê heye me di layfê dinê da jî mîvanê min jî gelek carna ev yek anîne ser ziman niha tiştekî aşkira ye bi taybetî jî li derdorê hewlêrê û dihokêda هەنە کەس هەنە کو بەڕاستی ژی بە ئاشکرا کار ji بۆ ئیسرائیلê dikin û ve naşêrin yani veşartî jî bikin tişnabe lê bi aşkira dikin wefd ji İsraîlê dê êdî medalya û hediyeyan didê wan fotorafê wî digirin û filmê wî digirin û bilav dikin li ser televizyonê û şanazî pêve dikin û hinek ji wan ne Kurdên Iraqê ne jî حتا کوردی عراقê jî bin nerast e hinek ji wan jî Kurdên Iraqê ne ku destê wan di hemû êrişên İsraîlê li dijî Îranê de berê de hebûye an jî gelek dosye dizîne dana İsraîliyan û niha ne pedeke ne bexda ne hikûmeta herêmê tu kes nekare wane bigire tiştekî bi wan bike an jî wane derxê an jî wane bêdeng bike herîk tiştekî wisa şînîne loma jî rewşekî bêwî rengî niha li Herêma Kurdistanê de heye
ئەو مەسەلە وەک مەسەلەیەکی بێ یعنی وەک مەسەلەیەکی تەسک بێدیتن ڕاست نینە. یەک ئیران تەنێ لە دژی کوردان ڤیکاری ناکە. ئیران لە هەموو ڕۆژهەڵاتان ناوین لە هەر جەیەکیدا ئەمریکی هەبن ئیسرائیلی هەبن ئەف کار دکە ئارتێشە ئەمریکی هەبن برنگە هەوکو بارەگەیەکی هەب لێ دخە ئەڤ یەک مەشروع مەشروع نینە ئەڤ یەک خۆشیامە دەشە خۆشیامە ناچە لێ ئەز لەوێ درێ بێن پرۆپاگەندەیان بکەم و شەڕێ مەسەبی بکەم و تف و نەعلەتان بکەم فایدەیوی چییە لەوێ دەرێ دەوێ مرۆڤ ئانالیزێکی بکات دەرج دیرۆکێ دەرخە و سەدەمێوی چنە بە ئاوایەکی ڕاستگویانە و ڕیالیستانە بینە سەر زمان ئەڤ یەک من خواست زۆرا بێژم یا دووەمین ئەف شارنەها گەیشتە پێڤژوەیەکی قۆناغێکی پڕپڕ دژوار ji بووی دۆناڵد ترامپ حتا ji بووی ئیسرائیلی بەڕاستیشی ڕۆژ بە ڕۆژ ڕۆژ بە ڕۆژ دەقە بە دەقە سەعات بە سەعات ترامپ و ئیسرائیل تەنگافتە ji aliyekî lê dixen lê dixen lê dixen dikujin pir dikujin niha xesteyên Îranê tên bombabaran kirin xeste berastî jî xestexane tên bombabaran kirin yani li xestexaneyekî de tenê du pazdeh yani xesteye nexweşiya xesteye taybet bi kanserê ye pazdeh mirovên ku tedawiye dibînin tedawiya kanserê li wir de tên kuştin lê Emerîkî û İsraîl tenê li Îranê ev kar nakin niha rewşa Kûbayê binêre Kûba tarî bûye ji bo çi ji bo ku Kûba ehtiyacekî pir yani Kûba welateke ku xwe dikare li ser pêyan bigire li gelek waran de Kûba pêşketiye lê Kûba di warê petrol û gazê de heger ku embargo bixe serê êdî Kûba di fatise dixeniq û niha rewşa Kûbayê wisa ye li Kûbayê de înternet nemaye li Kûbayê de elektrîk kêm bûye li Kûbayê de gaz û benzîn û petrol qet nemaye ji bo ku avloqeyek li ser dînaya nayê lê yek galonê petrolê jî bige ji Kûbayê û ev yek hem di warê însanî de hem di warê exlaqî de karvedanekî pir pir mezin ava kiriye li hemberî İsraîlê û li hemberî Emerîkayê li hemberî exlaqê İsraîlê û exlaqê İsraîla zayonî û exlaqê Emerîkayê de û gelek Kurdê me jî hene meselen tu lê dinêrî li ser sosyalê de yani xuya dike keyfawan tê keyfawan tê gava ku Emerîkî bombekî davêje li filan cêyê xistin filan cê şewitandin filan cê şû çi kirin çi kirin çi kirin helbikî ev ne karê me xweşiyame biçe yek dû niha tiştê ku tu bilav dikey ji aliyê alîgirê wan tê dîtin kêm ta zor tê dîtin tu hîsabê wî dikî karvedanê wan çi dibe ji bo ku ew jî ew şer wek şerekî xwe dibînin û di warê exlaqî de jî rast nîne yani tu ji wan bipirsî dibêjin bîst û pênc sala serokê rêberê Meyolî qedexe kiribû ku em çekê nuklerî çê bikin û deriyê me vekirîbû ji bo ajansa etomî dihatin her tiştê me didîtin her tiştê me kontrol dikirin ji nûşkî ve Donald Trumpek hat ser desthilatdariyê 2018 û biryara wî yekemîn ne ev bû ku abûriyê ji bo Emerîkayê pêş bixe biryara wî yekemîn bi gotinên İsraîla zayonî ev bû ku ew îtîfaqa ku berê di navbera Emerîka û Îranê de hatbû kirin ku pîşesaziya nuklerî ya Îranê li bin kontrolê dabe ev îtîfaq hawî çûpê û embargoyekî pir pir mezin û xirab dîna ser Îranê
و پشتی وێ ئیساڵ دانوستاندن هەبوون دانوستاندن باش ڕێوە دچوون ئەڤ کی دەبێژە ئەڤ هەیئەتە دیپلۆماسی یا عومانی دەبێژن ئەڤ ڕۆژنامەیە گاردیان ji çavkaniya du pisporên herî mezin dibêje ku li wan hevdîtinan de amade bûne dibêjin her tiştek baş diçû îranî her tiştê xwe heta teslîm kiribû di her warekî de lê dîsan jî Koşner û Wîtkov ku du zelamên İsraîlyan ji bo ku şerekî wisa îlla çêbibe êdî propagandên cuda ava kirin û amadekariya şer jî kirdibûn û devê demê de bomba hawîtin ser Ayetolleya me hikayetê wan jî ew e divê derê de kî rast e kî nerast e em hejkî dikin hejkî nakin kî dîktatör e ev qet mesele nîne kî dîmokrat e li dunyayê de gelo em gelek dîmokrat in partiyên me gelekî dîmokrat in Kurdên me gelekî dîmokrat in kîjan desalatdariya Kurdî kîjan dîmokrat e em jî nakujin em jî edam nakin em jî rojnamevanên ku du gotinan li ser me dibêjin em wane nakujin kesek ku muhalîfê me be heger ku ji destê me were partiyên me wî parça parça nakin em jî dikin loma li vê derê de mesele gerek bi avayekî cudatir analîz li ser van meseleyane bên kirin yanî niha tu bixwazî nexwazî İsraîl û Emerîka ji bo hemî dunyayê bûne yanî bi taybetî jî Emerîkaya Trump bûne pirsgirêkekî pir pir mezin lêberiya Trump jî hebû Obama dema Obama de şerê Ukrayna çêbû dema Biden dema Obama şerê Lîbyayê çêbû dema Biden de bû Bihara Erebî çêbû newsa weqasî xwîn hat rêzin û weqasî dawiye da Ehmed Şerh hat ser desalatdarî newsa û niha firşê sor li Berlînê pêşiya wî raxistine lê di dema Trump de ev yek maskeyek li ser nemaye dema Netanyahu de maskeyek li ser de nemaye û îro Netanyahu biaşkira êdî hem bi Trump dileyîze hem bi Emerîka dileyîze û hem bi Rojhilata Navîn re dileyîze karekî wî yanî karekî ku bi dîplomasî îmkanê wî heye nake li şûna wî şer heldibijêre loma jî îro êdî lîtrê benzînê li Emerîkayê nêzî $1.5 bûye û hawlatiyên Emerîkî ji her kesî zêdetir benzînê xerc dikin û erebeyên Emerîkî dîtine erebeyên Emerîkî mîna hûtan benzînê dixwin hemû erebeyên pepir mezin in û pêkeya wan ji 2000-3000 kêmtir nîne gava ku tu lê bixê hema lîtrek diçe hema tenê starteyî bike lîtrek diçe niha her Emerîkiyek ji îro pêve gerek herî kêm rojê li seda 20 pereya xwe dehatê xwe bidê tenê bidê benzînê û piraniya xwe jî bi maşînan bi erebeyan bi otomobîlan diçin serkir loma niha narezayiyekî pir pir mezin li hemberî Donald Trump yek derketiye du li hemberî Netanyahu İsraîl derketiye lobiya İsraîl berastî jî berastî nêzî sifirê bûye ji bo ku lobiya İsraîlî bebandor e lê ev hikayeta jînosayd û holokost û vane bi Xezê re hemî bûn pûç yadinê niha filmekî Netanyahu derketiye belgeyek li ser wî çêkirine ku Netanyahu çawa berê ji Qeterê daxwaz kiriye
کو پەرە بدێ حەماسێ و حەماس مەزن ببە و حەماس تێرۆرێ بکە بەوی ڕەنگی مەشروع هەر تشتێ خۆ مەشروع بکە هەم لە لوبنانێ هەم لە سووریایە بە تایبەتیژی لە فەڵەستینێ حتا کوژ دەستێوی بێ 10 ملیۆن فەڵەستینیان ژە هۆلێ ڕابکە ئەڤ یەک چێ دکە ئەڤ یەک کارڤەدانێکی چێ دکە هەگەر سنی نەبوو لە هەمبەری وێ شیعەیەک کارڤەدان چێ دکە ئێنەها چه حەوجە دکە کوردێمەی کو قاشۆ نەتەوپەرستە بەوی ڕەنگی ڕیاکسیۆنان ئەنجام بدا و شەڕێش ببە بەشێک ژە شەڕێ شیعە و سوننەیان کو من بەحث کرد لە 2010 2009 دوو بەتایبەتیژی یعنی 2008 نە پشونڤە حتا ڤان ساڵانەژی مەلە عێراقێ ئەڤ یەک دکریان لە چاپەمەنیەن بەتایبەتیژی چاپەمەنی هەولێرێدا یەک و شەڕێ مەزهەبی لە دژی شیعەیان نەکردبە کەسێکی شیرین و خۆشک و بەعاقڵ نەدبوو تورکیا ئەندامێکی پەکەکێ ددیت چیایەک گوندەک وێران دەکرد وە دەنگی خۆ نەدەکرد لە هەمبەری وێ هەگەر وە دەنگی خۆ کرد باشی وە دیگۆ پەکەکە لەورە ئێنەها یعنی گاڤاکو لە جێیەکیدا سازی نەبوو عەقڵ نەبوو و نەتەوایەتیژی نەتەوەبوونژی ناسیۆنالیزمژی تەنێ شوونە ناسیۆنالیزمێکی بەعاقڵ ناسیۆنالیزمێکی ڕیاکسیۆن بوو و ئەو ڕیاکسیۆن وە بکێ پارچەیەک ژە شەڕێ مەزهەبی و تە بکێ پارچەیەک ژوەیەکێک و ژغەینی ئیسرائیلێ هێڤیەک نەمینێ کو تو خۆ پێگرێ بدەی خەونێک نەمینێ کو تو ببینی تو لە بەندا چیانی ئەڤ یەک پڕ گرنگە کو دە چاپەمەنیەدا بەڕاستی لەسەر ڤەیەکێ بێ ئاخافتن مخابن ئیدی ئەو شەڕ حتاکو بەردەوام ببە مرۆڤ نەکارە مرۆڤ دکارە هێڤی بکێ مرۆڤ دکارێ گازنجان بکە مرۆڤ دکارێ نەفرەتژی ژە ئالیەکی بکە ئەف قەت پرزگێک نینە لێگاڤەکو ئەو شەڕ بەردەوام دەبن شەڕ بێ ئامانە و شەڕێ وڵاتێن مەزن وڵاتێن بەهێز وڵاتێن هەژمونگەر وسا دکە میلەتێن بچووک هەرێمێن بچووک کو بێ کاریگەرن بێهێزن دەوردا بفەتسن بە تایبەتیژی دەدەمەکیدا کو نەکاربن خۆشک بلەیزن لۆمایدی بەڕاستیژی هەگەر کو مرۆڤ بخوازی ئانالیزێکی بکە ڕەوشێکی پڕپڕ خراپە ڕەوشێکی پڕپڕ نەخۆشە و باندۆرێکی پڕپڕ مەزن هەیە نهاتەنێ هێڤیەک ئەوەکو تورکیا و مەسڕ و نزانم پاکستان و سعودیە و کۆم دەبن ئیدی جڤینان چێ دکەن ئەوژی تشتێکی پڕپڕ بێمەعنایە ئیران چۆ ئەگۆداری وان دکە یانی ئیران چۆ ئەگۆداری سعودیایی دکە ئیران سعودیا وەک ژنێ ئەمریکا دەبینێ ئیران تورکیا و ئەردۆغان وەک ژنێ ئەمریکا دەبینێ ژنێ ئەمریکایە ئەردۆغان و تورکیا ژنێ ناتۆ نینە ژنێ ناتۆیە سعودیا ژنێ ترامپ نینە ژنێ ترامپە نابێژە ئەو دەخوازی قونێ من بلێسی he will kiss my ass بە ئاشکرا ژە متتەفیقی خۆرا دەبێژێ he kissed my ass بە ئاشکرا ترامپ وسا ژە متتەفیقی خۆرا دەبێژە لۆماژی ئەڤژی پڕهێڤینادا و پاکستان و نزان تورکیا و مەسڕ و چار وڵاتێن هەری نێزیک گرێدایە ئەمریکیانن بە تایبەتیژی پاکستان پاکستان وی کاری دکە ji بۆی wêyekê dike ji bo pere dike yani
پاکستان و مەسەر ji بۆی پەرە ڤیکاری دکە شەوان مەسەر ji بۆی پەرە ئیدی کەتبوو ناو مەسلەیە غەزە و ئاشتی و تشتێن وسا پاکستان ژینها لە دەناوبەرە ئیران و ئەمریکایەدا مەساجان نامەیان دباوتینە تەنێ ji بۆی پەرەیە و ji بۆی هەنێکی ناو دەنگی خۆ دەرخە ئەساس تشتێک و وی شەڕی ڕادەوەستینە یەک دەناوە ئەمریکایەوە دایە ji بۆی و ڕایە گشتی ئیسرائیلی بەڕاستی لە سەدی هەشتێ ئیدی ئەو بووە حتا داویە و سانابە بێگومان ji بۆی و ئیسرائیل تەنێ لۆبیا زایۆنی نینە دەناوە ژغێنی لۆبیا زایۆنی لۆبیا سەرمایەژی هەیە و ئیسرائیل وڵاتێکی سەرمایەدارە سەرمایەداریە جوولەکە بەناو دەنگە ئێنها ئەف شەڕ و ئەف بانگەشێ نەتەنیاهۆزێ ڕۆژ هەڵاتە ناوین دیزین بکەم گەرەك ڕۆژ هەڵاتە ناوین هەمی بکەوە بن پێ زایۆنیەکی ئەف زەرەرێ ددێ ئابوووریە ئابووری و سەرمایەیە یەهودیانشی لۆما ئەوژی حتا داویە ئەنجامەکی وەرناگرێ لە هەمان دەمێدا لە ئەمریکایدا هون بەخۆ دبینن ڕەوش چییە کو ترامپ و ئیدارەیە ترامپ بەڕاستیژی تشتێک نەهێلایە بە ناوێ ئەمریکا بە ناوێ سازی لێ ئەف لە ڕۆژهەڵاتە ناوینژی هەیە ئەردۆغان سازی نەهێلایە لە تورکیایدا لە نەتەنیاهۆ لە ئیسرائیلدا سازی نەهێلایە ئیدی هەموو تشت هەموو حیساب هەموو سیاسەتە ئەمنی و سیاسەتێکی ئەستەنێ دکارم بە تیرۆرێ بلەیزم ئەس دزانم تیرۆرێ خەلاص بکەم ژوەی و ئەس تیرۆریستی هەری مەزەنم لۆماژی ئیدی نەتەنیاهۆ 20 ساڵە 30 ساڵە ئەف دەریە دکە پەرە کۆم بکەن بدەن حەماس بلا حەماس بەهێز بە ji بۆی چە حەماس بەهێز بە ji بۆی و حرەکەتە فەڵستینی دەبنگەیە خۆدا حرەکەتێکی هەنێکی پێشکەتی خواز بوو هەنێکی پڕ عالی بوو هەنێکی سیکولار و لایک بوو نەوسا و هەنێکی پشگیریاوی هەبوو لە دنیایدا لێ حەماسێکی تند و تیژ و وەحشی ئیدی وسا بکە کەس ئالیگرێکی فەڵستینی نامینێ و هەر کەس دەبێژە دەستێ نەتەنیاهۆ ساغبە بلاوانە بکوژە بلاوانە ژەهۆلێ ڕابکە ji بۆی وێ کرد لێ دە هەمان دەمێدا نەتەنیاهۆ ئینسانێکی دزە نەتەنیاهۆ ئینسانێکی گەندەڵە نەتەنیاهۆ دژی یاسایەیە و ئینسانێکی وسە گاوە کو تێسەر دەسەڵاتداریە دەوڵەت و سازی ناهێلی تنە دکە و دە هەمان دەمێدا ئیسرائیل چ دەخوازە ئیسرائیل چ دکە ئەمریکا چ دکە دە چەند ساڵی دوماییەدا هەر وڵاتێکی کوخراکردن نەهێلان جارێکی دن ئەو وڵات ئاوا ببە لیبیا عراق نەها سووریا یەمەن نەوسا تونس هەممی تەڤلی هەبوویە و نایلی جارێک دن ببە دەولەت و ئاوا ببە گاواکو نەبە دەولەت ئاوانە بە چێ دەبێ هەر تشتێک چێ دەبێت لێ سازی نابە گاواکو سازی نەبوو دەوردا دیکتاتۆر پێش دکەوت ئەو ji بۆی مەژی وسایە ئەو ji بۆی کوردان ژی وسایە لە ناوە کورداندا تو لێت نەڕی سازی چە نابە پارتیە مەزن سەرۆکێ سەر مەزن لێ سازی تونەیە 15 ساڵ لە ڕۆژ ئاوا وەقاسی شۆڕشا ڕۆژ ئاوا شۆڕشا ڕۆژێ شۆڕشا چ لێ تو سازی لە ڕۆژ ئاوادا هەنا هەبوونە پەرلەمانێکی هەبوویە نەبووە یەک پەرلەمانێوی نەبووی هات تشتێک مەزلوم عەبدی جەنەرال مەزلوم عەبدی جەنەرال مەزلوم عەبدی جەنەرال مەزلوم عەبدی جەنەرال مەزلوم عەبدی لە باشوور لێ بنەڕە بوشە بچووک گوت ئەس دیموکراسیە چێ دکەم بە خێراوی ئیدی
لە پشتێک و سەددا یعنی گاڤاک و شەڕی کەنداڤێ یەکەمین هات ئەنجامداین بۆ شێباڤ دەست پێکی ئەو کرد و کوردان لەور وێ دەمێت لە پشتی کوردان یعنی ئینسانی ڕاسیۆنال هەبوون، ئینسانی دیموکرات هەبوون، مەسەن یەک ژوانە فرانسوا میتران و دانیال میتران سەرۆکی وێ دەمێ فەڕەنسای و خانماوی ئینسانی دیموکرات بوون. چ گوتن ji barizanî Talabaniyan re gotin heger ku hûn piştgiriya me dixwazin şertekî me heye ew jî ew e ku hûn parlemanê ava bikin. Parleman ava kirin lê li bin sîbera qilêşan êdî ez wê demê li wir bû min jî dengê xwe da û piştre peşîman bûm ku min dengê xwe da vê parlemanê. Êdî serê sibê em çûn hilbijartinê êvarê ew çûn hinek çûn ser vê girî hinekî dinê çûn ser vê girî êdî qilêş li hemberî hevdû kişandin. Di dawiyê de ji bo ku şer çênevî gotin ha pêncî ji were pêncî ji me re nav lêkirin parlemana 50-50 û piştre jî hema biryara yekemîn û şûn ve bû şerê navxweyî, şerê PKK, piştre şerê îslamiyan û yekêtiyê, şerê sosyalîst û pedekê êdî şerê navxweyî dest pê kir, Tirkiye anîn, Îran anîn, Iraq anîn, kes nemaneyîne. Cardin şerê duhemînê Kendavê bi ser de hat vê carê Seddam bi temametî ji holê rakirin ew parleman beriya wê dîsa qaş û zindî kirin. Zindî kirin êdî piştî 2009 û dehê wane muxalefetek derket, Newşîrwan Mustefa derket êdî muxalefetekî muxalefet yanî ji xênî yeneke û pedekê grûpekî muxalîf derket bi navê Hereketa Goran ku Newşîrwan Mustefa ji yekêtiyê derketibû serkeşiya wî dikir 25 kursî anîn û hikûmet bi bêy wan pêk nedihat mecbûrman serokê parlemanê danî ji bo ku ew parleman wek ciyekî belengazan dibîne. Ew fîodalin, ev axan e, ev mezin in, saziyan biçûk dibînin gotin ka em serokê parlemanê bidin wan. Serokê parlemanê dan wan. Serokê parlemanê got serokê herêmê divê li parleman soz bide neha şûn ve. Serokê herêmê nekare bêje wela millet dengê xwe daye min ez soz nadim kes, ez girêdayê kesî nînim, ez girêdayê çi qanûnan nînim, çi biryarê bidim didim min got asfeta cadê spiya herkes gerek bibêje spiya. Serokê parlemanê tenê ev gotin got serokê parlemanê ji kar derxistin û deryayê kilît kirin û nehêlan bê hewlêrê jî. Doktor Yusuf Mihemed beqasî ku ez ji wî şexsî û fikrê wî hez nakim lê însanekî advokat e serokê parlemanê ye tu mecbûrî rêz lê bigirî hurmet lê bigirî. Sazî nema. Li ciyekî de ku sazî namînin êdî wisa dibe. Ev di nava Kurdan de heta niha jî heye. Pêvajoya Bakur lê binir. Pêvajoya Bakur. Partî bexwe li qendê lê rûniştiye ne fikir heye, ne enstîtût heye, ne lêkolîn heye, ne tîyorî heye, ne siyaset heye. Tiştek tune ye. Tiştekî ku bikanîne çavê wî lê ye li îmralî kengî advokat tê wî diçe an jî wevdekî heyetekî dem partî diçe tiştekî tişt gotinek ji wir derkeve. û vê gotinê jî çi qasî pêk tîne çi qasî pêk nayîne ew jî tiştekî dinê ye. Çawa jêfam dike çawa jêfam nake ew jî tiştekî dinê ye. Tu lê dinêrî di nava Kurdan de jî ew tevlî hevî heye loma di rewşekî wisa de li şûna ku em li ser sosyal medyayê reaksiyona nîşan bidin ku wek min got netewperistiya Kurdî ne ew kurdên ku dibêjin em netewîne ne netewîne
و نە فکر و نە ڕاسیۆنالیتەی دەمێژیێواندا وەقاسی هەیە نینە نەتەوپەرستیە کوردیش ئاژی ناسیۆنالیزمە کوردی تەنە ڕیاکسیۆنە کارڤەدانە لۆماژی گاڤک و باڵە فڕێکی ئیسرائیلی لە نەخۆشخانەیەکی ئیرانێ دخا پڕ کەیفامەتێ ئەم چەپەکان لێ دخا ئانژی لە حەشدی شەعبی دخا ئەم چەپەکان لێ دخن کەس نافکرێ حەشدی شەعبی نەها لە کویە حەشدی شەعبی هەری زێدە هێزێوی لە مووسڵێ و لە کەرکووکەیە مووسڵ و کەرکووک چنە دوو باژێرن سنینە هەری زێدە سنیێن هەری ڕادیکال لەڤان دوو ئیالەتانە و ئەو سنیان ڕادیکال چنە ئەو سنیان ڕادیکال ئەون و بەرێ ڕانیەخوا ئان لە بن باندۆرێ داعشدا بوون ئاژی داعش بوون و گاڤک و لەوانە دخەن ئیسرائیل لەوان دخا هەدەفێوی ئەوەکو داعش ژنوڤە وەرێ ێ باشە داعش هات داعش دەستپێکە ئێرشێکی کرد ئێریشی گەریبان و بەلەنگازە ئێزیدی کرد پشتیوێ ئێرشێکی کرد پشتیوێ خواست ئێرشێ هەولێرێ بکە لێ ئۆباما دیت کۆمپانیای نووی لە هەولێرێ دکەون بن مەترسیان و گرێبەستێ پترۆلێ ئیمزا کردبوون ئیدی بەوێڕێ لۆماژی ها کەتە ناو وی شەڕی بڕیاردا کو بکەوی وی شەڕی بێک و عەسکەرێکیوی بێکوشتن و چوو بە پێدێڕە ئیتیفاق کرد ژبێک و تورکیا وێ دەمە ئیتیفاق نەدەخواست ئەگە کو تورکیا خواستە بە تورکیا ڕا ئیتیفاق دەکرد مرۆڤ دە چارچەوەیەکی بەرفرەتر دە چارچەوەیەکی کو مرۆڤ هەستێ خۆ بکارێ کۆنتڕۆڵ بکەی vêja ew hest mezhebî dibe îdeolojîk dibe an jî hestekî netewperistî dibe baştir dibe bi wî rengî li bûyeran binêre baştir dibe li gorî qenaetê min em dê hewl bidin rojekî zêdetir li ser van meselane zêdetir biaxivin baştir dibe ji bo ku berastî ew pirzgirêkekî pir kûr e pirzgirêkekî ku pir biêş e û pirzgirêkeke di dawiyê de zererên mezin didê me mîvanekî min beriya dû rojan got tiştê herî baş şansê herî baş ew e nava Kurdan de hinek siyasetmedarê me ji rûnakbîrê me ji rewşenbîrê me biaqiltir in bi rastî jî wisa ye doşevê min dît ew rewşenbîrê me Urfayê ku ew jî xwe wek pêxember û wek serok dibîne ji bo ku Urfa bajarê pêxemberan e dibêjim çima pêxemberek hebe ez jî hebim be êdî ew jî bixwe li Amsterdamê rûniştiye êdî karek jî nake ne kare ji xwe re kar bibîne kar dibêje wela Kurdê Rojhilat kemasiyekî pir pir mezin kirin çima bi gotinên İsraîlê çima neçûn şerê Îranê bikin İmarat nekare şerê Îranê bike Siûdiya nekare şerê Îranê bike İsraîl nekare şerê Îranê bike Ordun nekare şerê Îranê bike Misir nekare şerê Îranê bike Tirkiye nekare şerê Îranê bike ew dixwaze 5,000 çekdarî me beqilêşan li yê Rojhilat û li başûr biçin li Îranê bixin bi wê rengî Îran hem Rojhilat hem başûr bike qetloa ji bo çi ji bo Netanyaho wela stratîjiya Netanyaho heye Netanyaho dixwaze li Rojhilata navîn dîzayn bike dewleta Kurdî ava bike aynî ehmeq jî bû digot gerek li Sûriyeyê jî aynî wisa çêbe ê li Sûriyeyê kirin kê dibêje li Sûriyeyê PKK bi İsraîliyan re nerûnîşt ey rûyê wî rejbî ê ku wisa dibêje ev agahî de birîka min de ye yê herî mezin çend care bi İsraîlê rarûnîşt çend caran bi İsraîlê rarûnîştin lê İsraîl dewletekî weqasî ehmeq nîne İsraîl diçe bi dewlet radirûne İsraîl sibê dîsa diçe bi Îranê radirûne
بەتەڕان ناڕونێ تو چی تە بکاردینە و تەداوێژە تشتێک و ئەحمە شەرع دەدەی ئیسرائیلێ تو نەکاری بدە ئیسرائیلێ تو دکاری جۆڵان بدە ئیسرائیلێ نەکارێ تو دکاری پەترۆلێ سووریای بدەی ئیسرائیلێ تو نەکاری کی دکاری ئەحمە شەرع دکارێ تو دکاری شەڕی حیزبوڵایە بکەی سنوور بپارێزی تو نەکاری کی دکاری ئەحمە شەرع دکاری بکەی یەک یا دووەمی هێشتێ خۆ بینە سەری خۆ پشتی سەرهەڵدانە بەهارە عەرەبی پشگیریکردن لە گروپێکی ئەتنیکی دەبەرچاوکە یعنی لە زەهنێ وڵاتێن ڕۆژئاواییدا ئەمریکا کەنەدا ئوسترالیا بەریتانیا ئەوروپا هەمی دەزەهنێواندا پشگیریکردن لە گروپێکی ئەتنیکی ئێڤژە کورد دەبن ئان گروپێکی ترێتە بن وەک تێرۆر تێدیتن ژ بۆی کو لە سەردەما بەهارە عەرەبی پشگیری لە هەنێک مەزهەبان لە هەنێک گروپان کردن لە هەمبەری هەنێک گروپان و داویدا چێ دەرکەت ئەڵقاعیدا داعش ژێ دەرکەت جەبهەت النوسرە ژێ دەرکەت نەوسا و نەهات تشتێکی وسا بکەن لە ئیرانیا عینی تشت چێ دەبە و کۆنتڕۆڵ نایەکردن سەرمایە و دنیا لە ناوە دەولەتاندا بەڕێوە دەچێت لە ڕێکا دەولەتدا بەڕێوە دەچێت و سیستەما دنیایدا سیستەمێکی دەوڵەتی نەتەویە دەوڵەتێ نەتەویژی وەک ئەم فام دکەن دەوڵەتێن ئەتنیکی نینە ئیرانی خۆ وەک ئەتنیک نابینن نەها هەنەها لە تەلەڤیزیۆن کەس نیشان نادێ کەس نەوێری نیشان بدە شبکو دە زەهنێواندا ئەوەکی هەنێک تشت هەنا ناخوازن ببینن لێنەها لە ئیرانێدا شەو ڕۆژ بە حەزاران کەس دەچن لە سنترالێ ئەلەکتریکێ قەڵغانێ ئاشتی قەڵغانی مرۆڤی چێکردە بە سەدان هەزار کەس ژن و مێر و زاڕۆک دەچن لە وردمینن دەبێژن ئەگەر ئەمریکی لێ خستن بلا 100,000 بکوژن هەگەرنا بلا لێ نەخەن ژبێکو ئەو ئەلەکتریکێ مەیە و لە وردا ئەو ئیرانی کەس دەبێژە ئەز زەریمە ئەز عەرەبێ ئەحوازیمە ئەز بەڵوجیمە ئەز کوردم ئەز فارسم نابێژن وسە لە دنیایدا ناسیۆنالیزم وەک مەسەلەیەکی ئەتنیکی نایە دیتن وەک نیشتیمان تێدیتن و ئەو نیشتیمان ژ بۆی هەمیان هەر کەس نیشتیمانی خۆ حەز دکە کوردێمە هێژی فام کردیەک و تەنێ ناسیۆنالیزم ئەوە کو ئەو دەولەتێکی قەومی دەولەتێکی ئەتنیکی هەبە دنیا پێشوازی لەوەیەکی ناکی پشتی بەهارە عەرەبی جارێک دن زەحمەتە دنیا پێشوازی لە تشتێکی وسا بکە لێ ژ بۆی کە عەسکەری وانێن کوشتن خۆ عەسکەری ئیسرائیلیژی پڕکێمن نەکارن بچن سووریای نەکارن بچن عێراقی نەکارن بچن ئیرانێژی کێمەژ ینی هەموو ئیسرائیلێ کۆم بکە 9 ملیۆنە تە بەکارتینەژ بۆی دەمەکی لێ پرۆژەیەکی وان نینە ژ بۆی کە وەک من گوت لە دنیایدا هەگەر ئیسرائیل بخوازیژی پشتی بەهارە عەرەبی دەزەهنێ دە بیرۆکراسیە دنیایدا یەک تشت هاتی ڕوونیشتاندە هەگەر ئەم پشگیری لە گروپێکی ئەتنیکی بکەن یعنی ئەم پشگیری لە تێرۆرێ دکەن لۆماژی ژ ترامپ ڕاگۆتن کوردان بەرنەدەن ئیرانێ ژ بۆی کو ئەو تێرۆرە ئەو لەسەرمە دەبە ماڵ دەبێژن ئەردۆغان تەلەفۆنێکی وساکر لێ ئەف تەنێ ڕاست نینە بێگومان حیسابێویکردنە کورد بکەون وێ دەرێ تورکیاژی دیکەوێ تورکیاژی دەبێژێ دەناڤوانەدا پەژاکەیە پەژاکژی پەکێکەیە کە ئەژی بکەومێ ئەوژی تەولی هەف دکە لێ دەبە تیرۆر داویەدا دەبە شەڕێکی مەزهەبی دەبە شەڕێکی ئەتنیکی لۆمان لە دنیایدا پێشوازی لەوەیەکی نایکردن گەلێک ڕێکێن جوداتر بێن دیتن گاواکو ئەو ڕێک نینە ڕێکێن جوداتر هەنا
و مرۆڤ لەوەیەکێ دکارێ دەرس وەرە بگرێ ئەس پڕ جارنان ئەزەریەن ئیرانی تورکن ئەزەریەن ئیرانی وەک میناک دینم دەبێژم بنەرن پشتی هەڵوەشاندنە کۆمارە ئەزەربایجان و کۆمارێک هەبوو چەوە کۆمارە کوردستان لە مەهاباتی هەبوو دەمێدا کۆمارە ئەزەربایجان ژیە بوو لە ڕاستیە خۆدا کۆمارە مەهابات لە بن سیە کۆمارە ئەزەربایجاندا بوو تکلیێوانجی پڕ باش بوون پرخۆش هەردووگژیژ عالیە سۆڤێتەوە هاتبوون دامەزراندن پشتی و سۆڤێت ڤەکشیا ئەزەریان گوت ئەو ڕێکێکی ڕاستنینە ئەو ڕێک دەوێ ڕێکەدا قەتل عام هەیە دەوێ ڕێکەدا فەقیری و هەژارتی و خراپی هەیە ئەم وێ ڕێکی ناکەن ئەم جارێک دنێ پارتیەکی قەومی و ئەتنیکی چێ ناکەن ئەم ئیرانینە ئیران یامەیە وها ئیران دەستێواندایە هەنە کەس دەبێژن ئەو ji بۆی و ئەزەری شیعینە نه علاقی خۆ بە شیعی و معیان نینە دەما شاژی ئەزەری عینی دەسەڵاتێوان هەبوو ڕاستە ئەزەری لە گۆری فارسان زیاتر مەسلەیە شیعی ji بۆیوان ئەوترە فارسانێکی مۆدێ نەتەوپەرستن فارس یعنی لە ناو فارساندا نەتەوپەرستیە ئێرانی فارسی زیاترە لە ناوە شیعەیاندا مەزهەب گرنگترە ئەف ڕاستیەکە لێ دەما شاداژی ئەو یەکە ئێنەها ئیرۆ کوڕکەک هاتیە سەر ئەوێ ji بۆی و باپیرێوی بەرێ نامە ji بۆی شای ئیرانێ نویساندیە یا و گوتیە ئەو قازی محەممەد عەفوو نەکە لێ نەبورینە ئیعدام بکە و نەهاژی فلیمان چێ دکە دەبێژە هەر کەسێکی نەچە ڕۆژ هەڵات و شەڕ نەکێ ئەمووی ئیعدام دکن ئەمووی دکوش دەلێ بنەر حتا بەرنامەیەکی دنێ سلااو و ڕێژ ژوەرە دەم باش لە خۆ بنەرن ئەمێ لە سەرڤ مژارانە دەمێ پێش گوت و بێژێکی زێدەتر و بەرفرەتە تر بکەن و ji بۆی ku ئەو گوت و بێژ بێکردن hûn çavdêriyek vê kenalê bikin abone bikin bi dost û hevalê xwe bidin nasandin dem baş